Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi pencarian emas di Wela, Kabupaten Aceh Barat. Beginilah tata cara mengambil emas di Wela, yaitu dengan cara mengambil tanah dari pasir yang ada di pinggir sungai. Awak wow, tại vì nhà đó. Chị ở con nào làm ít ruộng này hả? Không cần là. mandi yuk. Kita ibu ngayah sama mandi yuk. Mongol. Oh, udah hari. Ikan orang gue. Naruh. Cepet aja. Sok, pudong. Ya, pucingan juga. Nah, kan? Mak jangan mengmeng deh.